Good morning Philippines, good morning world, good morning ka-Ilocano. Welcome to my YouTube channel. Adagdamdamag about kanyak. So, yung content po natin ngayon mga ka-Ilocanuan, it's all about me. Sino nga po ba ako? So, ayun, my name is Maribeth Dakanay, 26 years old, turning 27 this coming September. Yun. So yun, tumatanda na po yung tao. Bak-bakutan nga, nakipaslat. My nickname is Bitchay for short. Hobbies is praying and reading the Bible. Taga Agoo, yan tiigit ti baybay. Isang makita yung ka-Ilocanuan, katamtaman lang tingisit ko. Taga ganatata, no ko agdigo sa iti baybay. Lalo di ubingak, yar arig andak nga mabigbig. Tagamin kaslak, uging kangisit. Tagamin kat nagmet gamin nga agdigos ti baybay. Nang runa di baybay kat makita. Kaslay ayaban na ka nga umay agdigos iso nga makapaadig kay agdigos baybay. Kaya doon ka magiging makita yung mat dito background ko ka-Ilocanuan no diubing kami gamin nahilig kami agay ayam ti butterball. So alauna pa lang iti malum agay ayam kami uray no matirik iti init na sige kerelata tapos yung ti baybay mot no mga alas 3 alas 4 apang kami nga agay ayam iti tapos no malumot alas 4 tapos na malumon mga alas 3, alas 4, mapang kami dyan ti igid iti baybay. Taidyo kami na ulit iti butterball. Ta nagpintas gamin ta nalawa. Tapos namalpas kami nga aggay-ayam. Agdrediretso kami nga agdigdigos iti baybayan. Isa ajay. Nga mababad ka. Iso nga humisit ka. Mapan tayo dyan ti tanong nga about our channel. Basta Ilocano. Natartakday ta. Kasi karamihan ba't nga Ilocano is napartak ag sao, napartak ag trabaho, napartak nga agunay, napartak nga mangan. Taslakan niya tungkol sa akin, halata yung mat siguro nga napartak nga ag sao. And then nung nagkapuyak balad nga mangan, nagpartak nga magna. Pero no adati masabat ko, nagbayag nga makadami niya ti papanak. So ayun mga ka-Ilocanuan, this is the short about me. Hope ko magkaroon pa kayo ng idea tungkol sa akin. Don't forget to subscribe, like, follow, and pakishare na rin po yung aking video. Salamat! God bless you all!